videu ponovo ćemo da pravimo Dolce Gusto nosač za kapsule, samo što će se ovaj model malo razlikovati od prethodnog. Za početak umjesto 15 otvora za kapsule, ovaj model će imati 20 i dodali smo ove zareze na bočne nosače kako bi se na ovim sa strane bukvalno samo spojilo bez dodatnog lepljenja kao što je bio slučaj u prethodnom modelu. Prvo što možemo da uradimo jeste da izaberemo prvo krugove za kapsule, stavit ćemo to kao da je grupa jedna i izabrat ćemo glodalo od 2 mm, stavit ćemo da prosjeca unutar kruga i ćemo da je to profil 1, debljina materijala je 4, tako da i dubina proreza 4 mm. To ćemo isto uraditi i za zareze. Stavit ćemo isto da je inside, debljina 4, glodalo 2. Što se tiče slova, tu ćemo da idemo na opciju za Quick Engraving Toolpath. Stavit ćemo da je debljina, to jest da je dubina proreza 1,5 mm, ići ćemo Outline i Calculate. Nakon toga preostaje nam opsecanje materijala, to ćemo da izaberemo ovako ova 3, ići ćemo ponovo na 4, ovaj put samo outside, kako bi glodalo išlo sa strane, znači ne unutar ovih vektora. Calculate i u ovom trenutku sada možemo da vidimo to kako izgleda u simulaciji. Ako smo zadovoljni kako je ispalo, možemo da pustimo na mašinu. Kao što vidite, što se tiče ovog teksta Dolce Gusto, on je ovdje iz nekog razloga samo izbacio tačkice, ali u realnoj priči mašina će ovo lepo da odradi. Sada ja ne bih gubio vreme da vidim zašto se ovo desilo. Jednostavno ću da verujem samo sebi i pustit ću mašinu u rad.
Dolce Gusto držač za kapsule je gotov. Veoma lako se sada spaja, nema lepka. Bukvalno, ovako da li ćemo da uspijemo sa jednom rukom. Da vidimo koliko će to prosto biti. Samo treba pogoditi. Evo jedna strana. Sad ćemo isto tako i drugu. Da probamo i drugu. Mislim da ćete se složiti sa mnom da je ovo mnogo elegantnije rješenje nego prethodno. Nema lepka, nema ništa, bukvalno spoji se kao Lego i spremno je.